السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كيرت القرآن كيوان دسكر مقا بينو كرة تمرين تاوغ ترين مي فيديو قالون حصة كلاني هتروانا تمرين خاص كرة فا نمكي آية بعد آية آية كفه آية قالون مي تمرين بينو قرآن قوي كيادن متكا مفرطما كيالانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مهر علونا مكيالي مي تمرينغا حرف مي آية بعد آية نأغتا مي تمرين بينو قرآن غن وتا كيانا غي دم علون كيالي مي فهركو آية إترو كرامون كياغتا فهركو آية إترو كرامون كياغتا كيام مجه أم بڑو سابكي ميغة كوريغ فيديوغس أي كلمة بعد كلمة نا إغتا ميتم إتمرينو هدوم غوس كيان جه غتا إتمرينو غا تكرار كرواني كلمة ميتمرينو غا تكرار ميكرواني آية එම ආයතුන් බාද ආයතින්න එක්ගොත තම්රිනු හෙදීම මිවාගතකි සූර බිනා කුරන් වර රංගල දස්ව බලාගින් කියෙන් එගි නුබලා කියෙන් දස්වගෙන් දාන එම කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස් කියාෆා කො සූරන් අනක්කා නිම්මා ෆදෙන් අනක්කා තකුරාරු කුරුමුග වගුතු එබ නගා එහෙම වීම කුරීග වීඩියෝගස් අලුණු හම ඉෂාරක් කුරි ගොත මි ෆාහග කුරි ගොත බේණුමකි අවස් තකුරාරු වුමෙ කියවමුග තෙරේග ශාමිල් කුරුම් ඒග සාබුන් දරිවරබ්විස් فادا وانكم مي لفا كرويتي اما مي سوره فشوم ف نيمما ف algon men takurar ko sura ekkolo anekolo kiyewima hagigatuga
mi hituda swani bay kudinna huriha kudinna ege mi amen nukurawen maneki huriha kudinna em ekshigam bagotaka nuwedan ehna mavis algonu tajribaga Quran clahiga kiyawa dinumuga mi sura ekkolun anakkola kiyadinmuga badaluga migota ayatun ba'da ayatin nagota kiyadinima gina kudin evves kujjaku nete bunyi sarangalwane hitudas nuwa da misalaka tibena komme clahigges tibena kiyawade mahaluge vijja tibena tabi'i gotun misalaka wahaka dakkan nege kudin nuwata mi algonme mi wahaka dakka mi divehi bahumis wahaka dakkan undagu kudin tibedane ehmima ekala kudinna neguma kiyadi mulin adi wakikame ehna mesmige sababutoga alugunu men hifanje hena sababutoga hifumaki mikala tamrina beenun koggen evves dariwarku baaki nuko mi alugunu men warabboda vistanje hekame alugunu men filawlu hushala de gotuge sababun alugunu men filawlu kiyawade gotuge sababun kommes baikudin baaki wumaki ei alugunu men mi beenu wagoten nun eki ema alugunu men ves mi eba jeheta kiyawa adinu badal koggen huriha kudimes baavir kurave gota kiyawade demiga visnalin jehanat ankolaki amuko alugunu men hiye famina dariwaruna by far ihsas kurave migota kiyawar ma ginen takurar kuran jehe asle wagotki takurar kurun gavvima egam sura ekkol anakkola kiyar takurar kurun eha gaten nunda ehme dariwar mihivene war madunne mi kiyawani ema nubala kiyawan daskura kujjas medachki ekujjaya e dariwara vihfahar sura ekkol anakkola kiyumves ma faseha effahar migota faharku ayaten ituru kuramun kiuma bureves ehen ewasabuki dariwar ihsas kureveni ma ginene mikeni ehen names aslu ekkala vihfaharu sura ekkol anakkola kiuma bure ma faada boduwana nuwata dariwara ma boda visnaganam fasehawana daskuram fasehawana migota kiyadinima den agunu balalani migota mi ayatun baada ayatin naguta kiyevima libe kuriyaruma egatun emme furta balalani balagin kiyuma libe kuriyaruma balagin kiyevumuga gina ayattake guluwan faritavu maneki sura bina kuran faritavu devana kamaka minani balagin sura ekko kiyavan dasve faritavu aluguna mena faah kurevena mi emme furtama tawdih filawalu nota tawdih kunumaga tamrin harfun ba'da harfin tamrin den yafahu kalimatun ba'da kalimatin tamrina kafahu tamrina mihan macca waraka mi level matiyum da waraka hasil wan kama buna mi kanka madubeba mane ki suren ma avaha kiyagana ulekamuga wana me ege zatuga hasil wan kama lafa kure kanka maduwana ehem wima algonu me mi tartibun kiyawa mi jeheni devana mine nubala kiyumuga libene magana kuriyarunta furtama kamaki ayatan hitudas kurumuga baru gadabu mayaka avahan hitudasu mi hitudas kurumuga waram muhim kame hitudas kura kujja amuko filawal mi oleni akurun akura nuwata kalime nuwata ayata ema hitudas kuruma algon men dariwaruna mi dasko deru nuwata kiyawa deru warabboda vistan jehena mi sababutoga hifan olu narana kare sababuta hama ekane mi qur'anuge misalaka by far hitudas kurar e bahure ta mi olun ara khas ayat ke mi kikamna filarta gota dariwaruna difa anno emi mami e ayat te gota daskuruma bur astu hagigatuga emme furtama mi ba muhim wani sabaki akurun akura olun nara kalime olun nara ayatun ayata olun nara mihen tartibun diyama ast hagigatuga fasiha wani mi tartibu nimmafa den ekkala mibuna en ayen anen ayata olun ara ayata bala dirasa ko mi e tafat fahaga ko kon surate gato ayata himeneni egota e tafat ana adimul ma fahun andane furtama daskurumuge kurin eba adi nanna devana kamaka minani nobala kiyawan daskurumuga gina ayatake mi guluwan fasihavun komme gotevis kirit qur'an kamaga hitudas kurumuga wara boda algon men samalukan denje kame olu narana kare sababtoga hama kurim bunigota ekfada sababtoga hifanje hen ema mi tamrinuga sabun ayatan olun erumuga furusatu kudawegen dana nubala sura ekkokkiyan dassumaga hitudas kurumuga femwaru rangaluwu nubala dassuma fo di ayat demeduga olun erumuga furusatu kudawu
tajwid qawaid ka amal kurumuga libena magan kuri arunta fratama kamaki aya nimmumuga waqf ga qawaid ka fartabu ifhara tajwid ga gina qawaid ka amal kuravi fartabu aya migota takrar kurima misalaka bala alugunu men kiyawade iru ayatige meditere misalaka dariwara kam mi tajwid ge kushe jehuni ma ekur rangal koddini den misna ekur rangal koddinu ma fahu filawal continue kirin wata kuriya gendiye e masala adis annana egota kiyadi fikam wana ema alugunu men balam vi takrar kurave gota ekkala dariwara kiyunu ku islahu kurma fahu amuko dariwaru gon usulaki dariwaru mi takrar kurmugo ba muraja kurmugo ba dariwaru mihar kudin kiba hunnaka men nun eiki ekudin kiyomgo ekudin wara datikama kawani em alugunu men bejje ekudin nanga vies takrar kuravena kahal got taaruf kura egutum balar misalaka bala tawdih ga baade muraja kurme dariwara negi harfun baade harfun ge baade dariwara negi muraja kurme hame gota kalimatun bada kalimatin dariwara negen muraja kurave kame tajwid qawaid ismi huriha bagge unnan muraja kurave bata hame gota ayatun bada ayatin miharni kiyawade bages annana dariwara negi mi takurar guntake dariwara kannegen muraja kurakame amuko mi gota algonu mi ungannadinu badal kuranje emme bodo hisabaki miyadu algonu men vistambi qur'an klahan anna dariwaru kulahun nikumegen dairu ekujja anekka guruwan klahun de filawal fahum mi kurumattaka anuwata danagatu mattaka ehemmi hekkariya daanje gota ama alugunu men kiyawade minga amaltan huregen nuwana ehnnunto ema alugunu men gabul kuran jehe kamen ei mi alugunu men na hisaba genna dariwarunna emme rangala filawal bunedinu emwima mi effahara tajwid ge gina qawaid ka amal bekurave ayen ekkokiyar den misalaka masre mi dimavi ma e masala hallu vikan yagin wa minwara takurarun annan mi ayatum bada ayatin geba annakam gwana dari warabbis majbur wana ikkala ginen takurarum ekku matin hada mi fa abadu srangal quran ename sura ekkolon anakkola kiyadinema mi fortama koluga dimawa kutta sura nimeru hunna gawe fa hunnane e hallu kurande mundagu wana en dimawe eba kiyawader ehmi algon men sababu toge hifani tamrinu take meduweriko tamrinu take abeenun koggen algonbe demine ada raga libe magan kuri arunta ayatuge nisbatu ragu gengulene go dasre faritam tafatu ayatke gulu muga kiritu qur'ana munasabu ragu daskuram fasihawun ayatun ayat thabitwa ada ragu darajata tartib kuram fasihawun kiritu qur'an kiyumuga tartibaki en aya nimma anin aya fettumuga alugunu men negunu kamuga vies darajatake onnana gudigen dakala darajatake gule ekamaku tafat darajatake hunna kalimatun ba'da kalimatin e filalugus alugunu hama fa kuri faden ek kalima nimma ane kalima ek kalimen ane kalima diumuga hama onnana efada gulume en ayatun ane ayatu diumuga hama efada gulun onnana emam alugunu menna mi tamrinugo sabun dariwaru kari magina wahaka nudakka magina kutta fahaga nuko mi dariwara wargina kankan be daskoddewe ema mi khasakumige emme fahakulla benwa kamaki tajweeduge qawaid ragalu nukurevigen kiyam ragalu nukurevigen algunu men ewahaka mi dakkani ehmima klahuga teachera dariwara baddalwa wagutuge beenun hewgutuga mifada tamrina meduruko hewgutuge hifafikamuge wanama fursatuge beenun hifafikamuge wanama algunu hitun hama dariwarnu kuriyanu libene den algunu qabul kuran kitama ragalu kiyawadin kamuge vies kuriyaru nulibi astu hagigatuga kuriyaru men nulibena dariwargu faratun ibbarlu nulibe kamuge wanama ehnamas alugunu men masakka kurambi alugunu menna masakka kurevene emme rangalaka masakka koggen dariwaruna faada kura gota filawal hushala deveto nata filawalu kiya deveto ema miha hisabu mi video mi nimmali alugunu ummidaki kuriyango tamrinu tavisama mifada video take medweriko hama ekurina hissa kurun miha hisabu nimmali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh